Reka twongere tubaye ikaze inshuti bakunzi ba TV 29 no munsi mwiza no mwanya mwiza ni byinshi bigenda bivugwa mu Rwanda muri Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi na makuru y'imikino ari byinshi twagiye tubategurira kuno munsi rero twatwazana icyo bita breaking news na makuru agenda avuga murabizi ko hari ikijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha akaba ndetse n'igihe umupira w'amaguru uzasubukura cyase shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda izasubukurira ni byinshi bigenda bivugwa wakora subscribe kuri TV 29 ukagenda umenya byinshi bigiye bitandukanye ugakora like ndetse ukaba wanasharinga inkuru zacu hanyuma tukagenda twibanira muri breaking news uwo bita Muhadjili Hakizimana atera umugongo ekipe ya Rayon Sport yerekeza muri ekipe ya AS Kigali umukinnyi Hakizimana Muhadjili byagiye bivugwa ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport Munyakazi Sadat umuyobozi wayo atangaza yuko babura miliyoni 3 bafite miliyoni 12 ivuga ko bita Hakizimana Muhadjili ashobora kuba yasinyira muri ekipe ya Rayon Sport amasezerano y'umwaka umwe agahabwa miliyoni 15 akagihembwa na miliyoni 1.5 nibyo byagiye bivugwa niyo makuru yari afitwe ku mpande zose zigiye zitandukanye ariko Muhadjili nakagenda byinshi abiceceka ibindi bitangaza avuga ko batari babona amafaranga ahagije ko bamuhemba amakuru abaho bigenda bicecekwa hagenda hitambikamo izindi nkuru zitandukanye ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abayikurikirana hafi bagatangaza ko Muhadjili yaba yarabasabye kuba bagura bamwe mu bakinnyi kugira ngo nawe aze kuba yasinya nubwo wenda atasinye ariko abakinnyi baba bamaze kuboneka twavuga nka Kwizera Olivier Tato Manase wavuye muri ekipe ya Gasogi United akaza kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport ubona ko ekipe uko byagendaga nibura bagendaga bubaka bamwe mu bakinnyi bagenda babazana ku buryo butandukanye navuga ko bitari biteye isoni kuba Muhadjili yakinnye ekipe kandi bakaba bagera kuri byinshi ekipe yazanye n'umutoza wahoze ari umutoza wa Gasogi ubwo nabaye Yibukasa yaje kuba asimbana na Kasa waje kwerekeza muri ekipe ya Gasogi United navuga ko ku ruhande rwa Munyakazi Sadat zari impinduka nziza ahaburaga ubwo bamukinnyi navuga ko uza ku kibuga abafana bakaza bakumbuye kumubona kureba ayo macenga kureba tunari bukore kuko ekipe ya Rayon Sport itunzwe n'abafana ibyishimo abafana kuva ku gihe cya ba Pierrot gashyira kuri ba Salpon baje buri mwengu ni ekipe ubona yuko yagize igira abakinnyi beza kandi itaburaga navuga yuko byari mu nzira z'uko bita Mugeni yakongera amasezerano navuga ko ubundi umukinnyi wari usigaye muri ino sezo cyase key player urufunguzo rw'abakinnyi muri rusange yari Hakizimana Muhadjili ariko birangiye yerekeje muri ekipe ya AS Kigali ni ekipe navuga ko nayo uno mwaka ukurikije imyubakire yayo ejo nibwo bongereye amasezerano bamwe mu batoza cyase muri staff technique bongereye amasezerano Eric Nshimimana ariko umutoza wari umwongereje bakaza kwamwirukana bakazana Mutarambirwa Jabiri watoza ikipe ya Kiyovu Sport waje no kuba ayitoza nibyo rero ubona ko kurana rw'ikipe ya AS Kigali ntabwo bitunguranye ikipe yaguze Chabarara abantu benshi batari babizi ni ikipe igeze kugura Pierrot abantu benshi batabyiyumvisha ko nubona ko ifite n'abafana bake ubona yuko wenda ku ruhande rw'abakinnyi cyase ku ruhande rw'uko ibintu byavugwa cyane biba biri ku rwego rwo hasi niyo mpamvu navuga ko bamwe mu bakinnyi benshi bagiye batandukanye wisanga baje muri ino ekipe abantu batari babizi kuko rero Hakizimana Muhadjili akaba yerekeje muri ekipe ya AS Kigali ku rundi ruhande muri Ferwafa nabo bakaba bamaze gutangaza igihe shampiyona izatangirwa ni shampiyona mu 2020 muzi ko shampiyona ya 2019 yarangiye bageze ku munsi wayo cyase yahagaze bageze ku munsi wa 23 w'ikibazo cya coronavirus cyabaye ngombwa ko igikombe bagiha ekipe ya APR akamanuka amakipe abiri y'Igicumbi na Heroes binavugwa ko aya makipe afana kutamanuka ahubwo amakipe bakaba yagira 18 bakazamuka amakipe abiri mu cyiciro cya mbere ni byinshi rero batangaje ko shampiyona ishaka kuzatangira mu kwezi kwa 10 ariko n'ubundi ubona yuko ubone gahunda bihaye noneho gahunda ya ministère ya leta ikazaza yunganira ibindi niba kuko ari gutyo gizatangirira niba ari cyo gihe cyo kudatangira byose bizagenda bimenyekana mu bagore shampiyona ikaba izasubukurwa bagakina imikino yari isigaye ubwo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 hanyuma shampiyona 2020-2021 izakora agashya itangire mu 2021 yari TV we nakubwiye ni kora subscribe kuri TV 29 yari Shimwe Olivier Service Imana Witwa